welcome guys sa channel Mabuc TV. And karon mag road trip vlog na sadta from Cogon Market to Carmen, Cagayan de Oro City. So tara, let's go. Then traffic guys, dili ta basta-basta maka sutoy. So expect gid mo gunong-hunong guys. Na wadhos. Persimmon, the original bake shop. Let's go. Borja Bridge guys.
mao ning kuan kaniya River Boulevard. Nadre sa inyong right nga part. Mag road trip la di apon. Di pa man maagian. Guys, so River Boulevard. Natas JR Borja Bridge. Linaw king ko ano. Suba. Oh, dagom na. Luka eh. Sa Carmen Market.